Watshela ukuthi kaloku uthi awuna passport. So khalela ukuthi awuna passport. Awayibe indoda man. Mamela bhuti wami listen. Ngicela umbheke uye kulukhala. Ngicela umbheke. Nathi size la. Sivuke ekseni sizosebenza. Angithi wena uze usuka ubuyaphi? Mozambique. Nawe usuka eMozambique uze la usebenza. So mara manje mele ube namaphepha. Ngeke uhambe ngemoto esikorokoro mokuceda mina masithi sicela i-driver's license you don't have. Kanjani manje? Mokuceda ufuna ukhala. Okay manje mawukhala uca ukuthi nesenzeni sisi. Okay asikhale sonke ke. Okay wena ma uyindoda ukhala mina umfazi awuthi ngikhale nami. Sibone ukuthi le solution izophela na. Waza amaphoyisa abahluphi nethi ukuthi nene. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nayi foreign abahlangana nayo ma traffic cop ode driver la night shark nayi bathi bamcela timpepha akana timpepha akana permit akana license akana lutho ude ngisho ne passport kwesiphathi passport akanayo. Athi ma traffic cop hayi mfana kanjani manje unganato tonke letinto lesicela tona tiyafuneka akumfana sowuthenza sililo so uyakhala bathi ayibo ukhala njani sisemsebentini lana usemsebentini unika kanjani truck ukuthi uyidrive kuthiwa lo mfana le truck bekahamba ngayo ngileya sobonana emathuneni sobonana akana timpepha kade drivela nje ade drivela akana stress unikiwe truck ngokuthi ayidrive angana license angana permit angana passport. Bambuta mfana uyatikhalela bathi uhlala phi boy ubuyaphi nendzawo uthi ubuye eMozambique. Inkosi yami cabanga sike kushayisile lo muntu lo wakushayisa aqedza atibalekele. Yathi guys ma foreigners asibambe sanzima nkosi yami sibambe nzima ngawo enatimisele ukuthi awahambi la South Africa ahleli. Please do comment what you think below down on the comment section. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.